Adom TV so Adom TV so bejonju media so dia can see on sempa Kena no pen suja me nok kwasi Wolanyo Wallace agudie catch back pe the only nomenclature the professor's degree is Regina Wallace the nation's presenter and my sim kunya ekono kwanten kode nsema do nsa Kena no pen so e wo Ghana agudie e jaw shenu so mam se nwuma kuni miensa 1xbet I've always told you that betting is better than sakawa bet there upper and 1xbet to try before within before try kuma bia within kuma sa no manum tibo modern da abusua odo ho gime be sambo amane ni wie wetimi ediyi na no anda bo mo financial freedom burunyanim emaniama etimi koye de mo timi sa 1xbet beboa emaniama etia tutuye ede manemum bet with money that you can afford to lose sika yira nya wo ya no eno ani di twa bet unimu feeling wotwe nso a emfa ho enje bet nyesa bet diwa wani betimi ekọ adwene betimi utiri betimi abom tiaw na ode adwene kakra etia to ho je fast mixture drutitahwi infections and etete gonorrhea syphilis white fever na so depo candidiasis etu ase preparatory emma utimi di nchineche bomona ukọ heba shops in nema sabetia ka je fast mixture betia boa amaniama atoto yidi ma sedimo gel and roll on your ultimate pain relieving gel ye kan air gel betia boa na yawo pain etu fi uti so ebepem wana aside a sedimo gel ukọ temani ashama hye so enye nakra ubetia from 020819129 na on a sedimo gel and roll on yentwetwe nkomo nhwemwa emaniama intimi tuto yi emfama we mu ene sponsor say techira bo men no penso ye dia wo kensi wo sempai saka intimi jaw a journey of 1,000 kilometers begins with very first step pensions here emfamfi English FA Cup results how do it fence PM Wolves for transfer ema Liverpool etwa makaba ko mantimi antina face once so transfer ma Bristol for ebetwa makaba ko womo ediomani 8 fence actually mashejo na at the public account air committee no womo nkomo ha create fence aba no sitting fence aba so a west na Mexico so bia e defending nkomo na mu asakwa abetodwa eho ayivrem kakra no National Sports Stadium no ene se na ye handle ene dwumedia yegusu edi so na sika hodo a etimi epiem efa the National Sports Authority Director General Professor Peter Chumesi and afi Honorable Mustafa Yusuf Minister for Youth and Sports Western Mexico so say womo enkita wodi na sheda entuto yimra Public Accounts Committee omyom hwanwe basa e wasana nyama Asia Coast nyama ye the more of the revelations ne betia ba na afo hunyentia a as a guy was reverse na eguso ekono but ne medi tumi sebo kra no former Kumase Asan record defender your friend say Christopher Neti Sabranti o move afi akokotoko no o si wo da bi o ko Soccer University say na from say nyame Adom Christopher Neti o da ni be kira temafo bi say out me university na o san ba SHS na JHS na ene nkoma mafo ebisa but Sabranti no e de nkoma ha create san ba say enye no kweda kra say empo one has etwetwe nkomo but only has modu base saying say modu base saying marriage agreement base saying Asempa FM only has do base saying oh when you bianca say o sa o papa o okay ne na for official fair why me we she Ghana for na official fair and me fun okay and me gina very big station so na maka sorry I'm actually any supporter bia my comment bia ebia me fane say anya wo de no me ka sorry na me catch them say I won't go back to do that again obia my comment bia na say my bibia ebia hyewa na say how bia mu fanche okay nti omo say adwane club fra omo meta wachi I know there say me football idea club dem no bo Ghana na abeko baby c'est time so na be nti Christopher Neti former Kumase Asan Kroko player and out in castle in Nkomo 8 versa to Jama ade hia bruni necessity propels the white man to speak vernacular nti asem hia no sisi the chop package here pa na ba fa sa commenter e be twemu oye e de efa has en no o se ubia emfa enche na krane che se na no da na ka Branton pese o 10 contract ni chim korokofo akache o de modalities bi tudwa se ni sika na krampenfo enhwa nkwa anim kakra mfa ma no na so nya de asan hyehyɛ ne 18 bus ni na eka ho ne nei Christopher na 13 wone kotoko aton kwanta pan krane che se okɔ has bato se wone obia eni nkomo nyame adoma transfer window ne de nkomo bi na betua sabrew na o se na hye ne Asia comedy of ike wala sa gudi catch back up na mgina mu de of course evidence based sports and t-shirt me jaw 1xbet omotachiri je fast mixture ebodom na fe sedimo gel and roll on your ultimate pain relieving gel omina eka omuti fam ho ebom skadwe treatment na no pay ye de nkomo no 8 Hebrew nyame adoma sister Sandy be a guy of entertainment mami
ene nkomo no eba betoa so na entertainment de say so ka kire abusuafo ne nafofo yere ma wo fasefo onananam ukunu ne mpranfo nyina say sister Sandy be a guy come upness ewa Adom TV so ene komo no bed sister Sandy be a guy in terms of entertainment here ultimi no ayi say bia atafra batwe utie dwumadi a na ma wo shi bubu ashi kaneshi agbubolo shi feda ba ka kopem bomeka dan suma da akoma kofodua sunsan kedibo makese bi mamponte fa de kitikache kopim sadu winiba kaso anya na kwati mpokwezo jaman akoso mu ene hye so ka kopeda bala hohoy ekutodi dome edwe wupe ko fa wani kire kokko bom obu nkwati ade wani kire mana na do mahina chan wo do mahin kro ko bechem ko brekum afefo wani kire sunyan buaketemfo wani kire dua nkwanta na fitu santanefo wani timensa kirem e Cote d'Ivoire ya mosu krum afi yese wo ba obidu ali bohye soroma afi otwema basama boy talama fo etie ni too much catch that bushafo almost enjoy it within the profit the act of being a good guest is to not to say goodbye.